ndashima Imana kuwa kane nari ndi Rusizi, Imana yampaye perimi. Niba hari ikintu kigoye nabonye nyuma ya diplome ni perimi. Nagize ubwoba mbura ahantu umukandara uri. Murebe nta mwana umukandara uri ku modoka, ariko kubera ubwoba ndawushaka ndawubura. Birangira mbwiye ngira imodoka, mbwira na polisi ati yewe njewe nabuze umukandara. Kandi abantu bagerageje gushaka perimi, itegeko rya mbere ni kwambara umukandara. Nta kindi gana ari gukora atambara umukandara. Baraza basanga nafungiranye. Rero ndashima Imana kuri perimi. Kandi n'ubwa mbere nari inkozi. Perime umuntu azeyiha agaciro iyo abandi bari kumuha ubuhamya. Hari umugore twakoranye, Imana imworohereza ahantu ari ntabwo yabashije gutsinda. Yarakoze bwa 9. Namwe mwumve gukora bwa 9 n'ubundi ugataha ntayo. Ukuri hashimwe Imana yashoboje. Ntagaruka umuntu wenda azi imodoka kandi nayo twayize nyine, ariko nyine Imana izi gushoboza. Mwumve namwe gutsinda inshuro ya 9. Abantu bayishatse barabiza amafaranga umuntu azakoresha umwanya wiwe, kandi igitangaje asanzwe atwara. Ariko nyine Imana imufasha ahantu ari, wenda ubutaha igihe cye nikigera azoyibona. Ntago tumwishimye hejuru, ariko igihe ciwe kizogera. Rero ndashima Imana yashoboje. Murebe namwe kuva Rusizi, iyo mvi Rusizi nkagaruka ntayo mfite, ni igitangaza. Perimi ataye. Igihe twabaga dutegereje rezita zica leta mu wa 6 segonderi, baza kugira ubwoba ukageraho kumva mu ndara kuriye kubera ubwoba. Ubwo ni bwo nari mfite, ariko Imana yashoboje. Nukuri ndashimira Imana. Abantu bafite imodoka nyinshi nyabona muzodutize mu gihe tutaragura izacu. Dukomere Imana amashika, duhimbaza, hanyuma tuze gusirimba. Katuvuge ngo bazarabagirana.
Bira, 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 bira.